inshuti ya benshi yamaze kutuvamo, ntituzongera kumubona ukundi. Ni umunsi utazibagirana mu mitima y'abamukundaga, ni umunsi utazibagirana mu muryango nyarwanda, ni umunsi utazibagirana ku bakunzi. Twasoje umwaka wa 2024 dutangira undi wa 2025, ariko si ku ruhande rw'ibyamamare ni igiki iyo myaka ihuriyeho. Hari abavuze ko umwaka wa 2024 wagenze nabi cyane kubera ibyamamare byatuvuyemo, ariko iyo witegereje ku mbuga nkoranyambaga hari abakomeje kuvuga ko uyu mwaka wari rurangiza n'isimusiga umaze gutwara ibyamamare byinshi. Reka turebere hamwe kugeza kuri ubu ari iki kibyihishe inyuma, kubera iki byamamare bikomeje kutuvamo. Kugira ngo dukore iki kiganiro twazindutse twumva inkuru mbi, inkuru y'akababaro k'icyamamare Gogo Gloriosa, Musabyimana Gloriosa nawe yatuvuyemo. Mbere yuko tukubwira iby'inkuru, reka tubanze tukugezeho amwe mu mazina y'ibyamamare byabanjirije Gogo Gloriosa bikitaba Imana mbere ye. Kubera iki imyaka ikomeje kudutwara ibyamamare, ese ni amaroza avugwamo, za mfu zidafite aho zituruka? Reka tuze tukuramburire icyo itsinda ry'abadogiteri i Kampala bazindutse batangaza ko iki cyamamare cyamaze kutuvamo kuri ubu. Ni itsinda ry'abadogiteri 4 mu bitaro bya UHI Kampala, Uganda. Ni ibitaro byita ku barwayi bafite indwara z'umutima. Niho Gogo Gloriosa yari yajyanywe ngakurikiranwe kubera ikibazo cy'umutima akunda kugira, ariko yatuvuyemo. Ikaze. Ndi Smart Maker. Iyi ni Smart Maker TV show. Kanda subscribe uduhe n'igitekerezo cyawe. Ese koko ibivuga ko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga harimo izamurandasi, haba kuri X ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha, twacitse umugongo, twacitse ururondogoro tuvuga kubijyanye n'urupfu rwa Gogo Gloriosa cyangwa Musabyimana Gloriosa. Uyu yishwe n'iki? Ku mbuga nkoranyambaga tukibyuka twazindukiye ku nkuru mbi y'urupfu rw'uyu mukobwa, aho benshi bavugaga ko yaba yarozwe, bagira bati yapfuye urupfu nk'urw'abandi. Ibindi byamamare bimaze iminsi bituvamo. Ese koko aya makuru ni ukuri? Gusa aba badogiteri bo batangaje kishe uyu mukobwa. Reka tuze tubikuramburire muri iki kiganiro. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe tugakomeza kubana. Iyi nkuru ikimara kujya hanze, itsinda ry'abadogiteri bani Kampala mu bitaro bya Uganda Health Institute, ibitaro byita ku barwara indwara zijyanye n'umutima. Iri tsinda ryari rihagarariwe na Dr. Emi Okelo, Dr. Peter Rwabi, Dr. John Omagino, Dr. Wilson Nyakojo. Ntibaraba abadogiteri 4 gusa, hari n'itsinda rigari ry'abaforomo bitaga ku kibazo cy'uyu murwayi. Nyuma y'iminota 45 gusa uyu mukobwa agejejwe kw'ibi bitaro, yatangiye gukurikiranwa n'iri tsinda. Bakoresha uko bashoboye kose, ariko aranga atuvamo. Nyuma y'uko atuvuyemo, bakoze raporo ndende cyane isobanura iby'urupfu rw'uyu mukobwa Gogo Gloriosa. Iyi raporo yatangiraga igira iti: Musabyimana Gloriosa. Mbere yuko tukubwira iby'i raporo isobanura urupfu rw'uyu mukobwa, reka tubanze tukugezeho bimwe mu byamamare. Ni urutonde rurerure cyane rw'ibyamamare byatuvuyemo umwaka washize wa 2024. Abantu bavugaga ko uyu mwaka ari mubi cyane, ariko uyu urushijeho kuba mubi. Uko umwaka uvaho haza undi, iyi si irakomeza kutubabaza nta nyiturano y'isi. Kuri urutonde rurerure cyane ntangira kurusoma ngatakaza amarira mu ikayi. Uru rutonde rwatangiwe ku mwanya wa mbere dufiteho Dorimbogo. Uyu ni Nyirasafari Valentina wamenyekanye cyane nka Dorimbogo ku itariki ya 27 z'ukwa karindwi mu bitaro bya Kibuye. Uyu abaraducitse. Ahari mu kwa karindwi mu kwezi kwa mbere twari twumvisha inkuru y'akababaro cyane, umusaza Ezira Mpyisi. Uyu yari inzu y'ibitabo twagiye kumva twumva tuvuyemo. Ahari ku itariki ya 27
z'ukwa mbere umwaka nibwo wari ugitangira, umwaka w'akababaro. Hashize iminsi mike uwitwa Mukonya, uyu yitwa aho yikuye Jean Paul, yari myugariro w'ikipe ya AS do Kigali. uyu nguyu bari mu kibuga yagonganye n'umunyezamu Amira Ururimi. Abari aho abaganga bagerageje kugarura Ururimi ariko biranga, uyu nawe araducika. N'umwaka wa 2024 ku mwanya wa kane turahasanga umukobwa yari umwari, yari umuvandimwe wa Miss East Africa Umunyana Shanita. uyu yitwaga Chelsea Tona, n'uwanjye Chelsea Tona, akaba ari inkingi ya mwamba, yari ishyiga ry'inyuma mu itsinda rya Healing Ministries Worship. uyu nawe ku itariki ya 3 ukwezi kwa 11 uyu mwaka n'ubundi wa 2024 nawe twumva atuvuyemo. Byari akababaro, byari agahinda. uru rutonde ni urutonde rw'ibyamamare 10 byose byatuvuyemo mu mwaka wa 2024, ariko dutangiye umwaka wa 2025 byari akababaro kurusha. iyi si irakomeza kutubabaza. aha reka no gukomeza gusoma uru rutonde gusa. nimba ushaka kumenya iby'ibi byamamare uko byagiye bituvamo umunsi ku munsi, icyo usabwa gusa no gukora subscribe kuri Smart Maker TV show, maze ukibanira na Smart Maker, aho yagukoreye ibiganiro kw'ibi byamamare byose ndetse n'ibindi agukorera. turagukeneye, kora subscribe k'uyu murongo ukomeze kubana natwe. Reka noneho tukugizeho iby'icyamamare Gogo Gloriosa cyangwa Musabyimana Gloriosa. uyu munsi tariki ya 4 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 hari saa 9:48 z'igitondo, ubwo mu bitaro bya UHI cyangwa se Uganda Health Institute hakorwaga imirimo ikomeye cyane. itsinda ry'abadokiteri ndetse n'abandi baganga bagerageza kugarura ubuzima bw'iki cyamamare Gogo Gloriosa, ariko biranga, araducika. byagenze gute? uyu nguyu yari yagiye mu bikorwa by'indirimbo ze cyangwa se ibiterane mu gihugu cya Uganda. yari asanzwe afite ikibazo cy'umutima, yagiraga gutya akitura hasi akagwa igihumure, abantu bakagira ngo yapfuye, rimwe na rimwe bakamuhungiza akagaruka mu buzima. ariko uyu munsi siko byagenze. we n'itsinda rigari bari bahagurutse bava mu rwatubyaye berekeza mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Uganda. iri tsinda ryari riyobowe n'uhagarariye inyungu za Gogo Gloriosa Bikemu wa Yezu. aho bari bacumbikiwe mu gihugu cya Uganda, byagize gutya n'icyo gicamunsi mu gitondo cya kare bumva ngo Gogo Gloriosa agize ikibazo. bihutiye guhamagara inshuti n'abavandimwe ba hafi, bazana imodoka batwara Gogo Gloriosa kuri Uganda Health Institute. barihuta cyane bamugejejeyo kubera eta uyu mukobwa yari arimo. byateye ubwoba abaganga, bahamagara itsinda rigari ry'abadokiteri kugira ngo bamwiteho. gusa mu minota 45 yahageze uyu yabananiye, arabacika, ubuzima bugarukiraho. iyi si iratubabaza. nyuma bamaze kubona ko byarangiye, abari aho batangiye kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. abaganga nabo bakora raporo ndende yagiraga iti: uyu bamutugejejeho, twamwakiriye, tugerageza gukora ibishoboka byose, ariko biranga. iyi baruwa yasoje isabira uyu mukobwa iruhuko ridashira. nyuma abakurikirana Bikemu wa Yezu ku mbuga nkoranyambaga ze nabo babonye abitangaza cyangwa bimenyesha abamukurikira. yagize ati: Gogo Gloriosa, umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, yamaze kutuvamo. ibi tubyita iki? ko mwaka uvaho nde uza, isi iri gukomeza kutubabaza. birarangira bite? iyi si iratubabaza.
Niba utarakanda subscribe ku isheni, turagusaba tukwinginga uyikore. Tujye dukomeza kubana k'uyu murongo mwiza unyuzwaho ibyegeranyo bitandukanye umunsi ku munsi tugutegurira hamwe na Smart Maker. Wakoze kubana natwe.